Hi guys, welcome back to my channel. So guys, ngasi video se am fun oi doi ni haidi ai ngasi makeup hacks try to do ba TikTok ki makeup hacks try to do ba. So I am na title le sum khang biram mane ai ngasi ke to doi no haido. So se gi look se kamaina phangi haido I am na jeng biro. So video se hodring ai mamanga I am egi channel se subscribe to ba ka biram manu aduga subscribe ki manaka bell button le bani adu su khingiramo aina no video hapakpada I am na notification phangnabagi damakta. So why I'm ngang arisi direct horisi I am enjoy to biro. I mamai se primary kata ina loire. First, the quite viral over TikTok makeup hacks se hana try to see. Say. Got a feeling that I let you slip away, and maybe I can say. So say lipstick se try to again. Red lipstick ne se try to say. First, sigata again. Mirror thinking. Se brush na blend to raga. Hozi contour to raga. Contour to bale loire hozi concealer taila se concealer ngase use to Swiss Beauty ki concealer hoji foundation there again Maybelline ki foundation Segi hex se madi fachana yare. So hoji next hex yega si. So first hoji mato tai se curler. Se eyelash curler ne is the dog se mato tai se hoji se the cut crispy by the makta. Okay, cut crease tahana tabrasi sida. So I know say use to the brush se brush se ni hagi se khara point dumain tawe point we se brush se daga se khatang dark boy batau ke sega mix tawraga. So isan camera da dum jenga tawraga cut crease pudi bhajana oire ko to bhajana oire do mathang next hack jenga se Sisena do moving to bajaya. Okay, let's try. Oh, it's a brush lore, se flat brush, se brush na black da na to rage adoga wing sem by sabra jata brain se. Okay. Wing se jade ko tu wing ani thoegi. So ji a brown color loge se hack se work hoide so na kan gi se huji tawrage off camera to amugun rasi eyebrow eyeliner ki ka su lo ya se. So guys, I'm back. eyeliner ta luthokra and doga eyebrow ga amit ka je
Jake next thing I see. There's no way home, and I have no mercy. There's no way out, so I'm going down. Still I keep on living, so you pull me closer. When I have no. So top of beauty blender, do again highlighter. So highlighter I use this Master Chrome highlighter. The lower again. I think say dukjam work koi de hoi lang budi langi but dukjam henjan na yam to bai mathau tai tu man ha pai mathau tai then do go lang de so mathang next jeng asi lipstick ki Moi na chigai sida hai se machin chahoning ba kai ka gi ne ba ko so machin chahoning ba ge lipstick si se machin gi lo chali ge se se gi mathak ta ji o hai ne ba se gi pai idum ji ago ina hai ge se lip se Swiss Beauty ki eyebrow pencil ne ba do se no ina dum tor ge jabeng ge. So I'm going to try this. Okay. Machu se kadang dark oi machi. Ai masak je kai no mal. So, hoje I kadang nude color, nude oiba machu thangge. Tanta di chise am thiren. So I NY baggy lipstick se nude ne ba. Moi chiga to wadadi kana tawe liquid lipstick na tawe ba to ID bullet lipstick se no dum tawra ke lipstick am creamy ho bani na ma chu cha thawa ya tra ya probably puse injaga So guys, camera da budi hoi phajare ko chinche chawba male haidi khatang fuller lips ke ka male do real life ta di am thi haidi real life ta di ne chisi am thi man ngar haidi khoi masagi machin gi shape ke ka tho lai bani na real life ta smile injection bas am thi ba tum camera video ke ka bai ti hoi photo kap bai ti jane ba to aseng ba da di jam thimal ajine soido kina chahon gi baka male ba so guys matang asida loisan jarage video se yam enjoy to we same matam da haidi try anova project ga try to wada anova makeup hacks ga try to wada yam fun noi so mayam na nuai biragadi like to biramo aduga igi channel se subscribe to biramo subscribe ki manakta bell button lebani adu se biramo igi aina video hapak pada notification phangna bai damakta so ngasi ki di matang asida lesalage mayam amuk thingarasi ko na bye bye